Салам достор, кайрадан сиздер менен бир жылмай рубрикасы. Бул жолу биз шаарыбыздын тургундарын эмес, Аяз ата менен Аяз кызды тамашага салабыз. Дал ушундай Аяз атанын образында мен Аяз кызды ала качам. Алардын реакциясы кандай болот? Алдыда чогуу байкайбыз. Ne oldu? Niye benim Ayaz kızımı alıp götürüp bıraksın? Hey, benim kızım bu. Koy. Hey, ver bas. Koy nar var. Kaç. Hey, benim kızım değil mi? Ne alıp götürüyorsun hani? Hey. Hey, koy deyim Ayaz ata, hey. Hey, Ayaz Koy. ata olsan özün Ayaz atasın. Sen niye bir aklına alıp Ne oldu? Tamasha. Çabuk menен kızlar.